मैं बहुत खुश हूँ कि एक ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे सम्मान दिया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज के दौर में जो जनजातीय समुदाय हैं वो विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो ज्ञान और संस्कृति वो संजोए रखते हैं, वो सिर्फ़ उनके लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक जनजातीय क्षेत्र को दूसरे जनजाति के क्षेत्र से ये सम्मान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से बोडोलैंड के लोगों ने, नेताओं ने अपने संस्कृति को संभाला है, वही भारत की मूल्य हैं। मुख्य जो हमारे मूल्य हैं वो हैं, ना कि जो दिल्ली और मुंबई में हैं। जो सच का भारत है वो आज लद्दाख के पहाड़ों में और बोडोलैंड के जंगलों में जो सादा जीवन से लोग जी रहे हैं, वो ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है इस पूरे दुनिया के लिए। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस ज्ञान का, इस संस्कृति का, इस जीवन शैली का सम्मान हुआ है। हमारी ये उम्मीद है कि लद्दाख और बोडोलैंड और ऐसे अन्य समुदायों में एक दूसरे में आदान प्रदान हो और उनके हौसले बढ़ें, ताकि वो खुद को छोटा ना समझें और जानें और उनकी इज़्ज़त करें और समुदायों की। तो इसके लिए हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसे बहुत एक्सचेंज, आदान प्रदान। मुझे हमेशा युवा पीढ़ी के साथ जुड़ना, क्योंकि कल का बोडोलैंड, कल का लद्दाख उन्होंने संभालना है, तो हमेशा अच्छा लगता है और बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हम करें। और बहुत खुशी है कि यहाँ पर जैसे बहुत छात्र संघ बड़े हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आपसू जैसे है, तो ऐसा हम यहाँ से सीखना चाहते हैं। वहाँ पे भी छात्रों को एक दूसरे से सीखने का ऐसा प्रोत्साहन मिले। की ज्ञान है, संस्कृति है, उसका सम्मान करें। और ये जो आजकल के चकाचौंध करने वाली प्रगति के नाम पर हो रहा है, दिल्ली हो या लंदन हो या न्यूयॉर्क हो, उससे परे देखिए। जो पृथ्वी के लिए अच्छी है उसको संभाल के रखें, जब तक कि ये लोग इसका मूल्य नहीं समझते हैं। ऐसा ना हो कि उनके समझने से पहले हम ही ख़त्म हो जाएं। 20 সংখ্যক 28 Soldier of Humanity Award বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামত যেটো বছৰি দিয়া হয়, এই বছৰ আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ বডোফা কালচাৰেল কমপ্লেক্সত লোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত যেটো এই বছৰৰ বডোফা Soldier of Humanity Award, এই বঁটাটো পাবলৈ এজন ব্যক্তিক সিলেক্ট কৰা হৈছে দিবলৈ। সেই ব্যক্তিও হৈছে সোনম ৱাংচুক, যিজনে লাডাখত চাকমল বুলি এটা ইনষ্টিটিউশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাত তেখেতে এটা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কাৰ আনাৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু এইটো যেটো শিক্ষাৰ নীতি আৰু শিক্ষাৰ পদ্ধতি, ইয়াত নতুন এটা আইডিয়া, নতুন এটা প্ৰচেছ তেখেতে আগবঢ়াইছিলে। আৰু সেই সময়ত তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিলে যিবিলাকে পৰীক্ষাত ফেল কৰে, এই ষ্টুডেণ্টবিলাকক কিয় ফেল কৰে এই কথাটো লৈ পেলাই তেখেতে শিক্ষা নীতিটো ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে। আৰু পিছত গম পালে যে এইটো কিছুমান চিষ্টেমেটিক ফল্টৰ কাৰণে এইটো হয়। সেইকাৰণে তেখেতে কৈছিলে ইট ইজ নট দ্য ষ্টুডেণ্টছ হু ফেইলছ, ইট ইজ দি টিচাৰ্ছ হু ফেইলছ বুলি কৈছিলে, এণ্ড ইট ইজ দ্য ছিষ্টেম হু ফেইলছ। তো ছিষ্টেম আৰু শিক্ষকসকলেহে ফেইল হয়, ষ্টুডেণ্টে ফেইল নহয় বুলি পেলাই। গতিকে আজি সেই ৰিভলিউশ্যনটো খুব ডাঙৰ হৈ গ'ল পৃথিৱীত। তেখেতক চবেই গম পালে। আৰু আইচ টোপা বুলি তেখেতে লাডাখত সেইটো আৰম্ভ কৰিছিলে। যি সময়ত পানী নাথাকে সেই সময়ত আইচ টোপাৰ পৰাই পানী খেতিৰ কাৰণে, খোৱাৰ কাৰণে, বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইবিলাক নতুন নতুন কনচেপ্ট তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিলে এজ এ ইঞ্জিনিয়াৰ। আৰু আজি গোটেই বিশ্বত তেখেতক সকলো জানে। আৰু যেটো 3 Idiots চিনেমা বনাইছিলে আমিৰ খান ডাঙৰীয়াই, এইটো তেখেতৰ ষ্টৰীৰ পৰাই অনুপ্ৰাণিত হৈ বনোৱা বুলি আমি সকলো জানো। চ' তেখেতক আজি এই মানৱতা সৈনী যেটো Soldier of Humanity Award, এইটো দিবলৈ পাই আমি সকলো আনন্দিত হৈছোঁ। মই বডোফা ইভেণ্ট ট্ৰাষ্ট আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতক সিলেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে। আৰু বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যি সময়ত সংগ্ৰাম কৰিছিলে, সেই সময়ত গোটেই বিশ্বখনতে কিছুমান
পিছপৰা জনগোষ্ঠীবিলাক যোনে অলপমান মাৰ্জিনেলাইজ আছিলে সেইসকলে বহুত কষ্টত আছিলে আৰু সেই কষ্টৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বিভিন্ন পৃথিৱীৰ প্ৰান্তত সংগ্ৰাম হোৱাৰ সময়তে বড়োভাও সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিলে। আজি বড়োভাৰ যিটো সংগ্ৰাম ইয়াৰ পৰাই বড়োসকলে পৰিচিত হ'ল, বড়োসকলে নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব পৰা হ'ল আৰু তিনিটাকৈ আমাৰ চুক্তি হৈ গ'ল। আৰু আজিৰ তাৰিখত আমি প্ৰত্যেকটো খোজে বড়োভা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যিটো মিছন আৰু ভিজন সেই বাটেৰে আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি আজি কনফিডেণ্ট কি বড়ো জনগোষ্ঠী নিজৰ কালচাৰ নিজৰ আইডেণ্টিটি লৈ আৰু বিশ্বৰ বুকুত সদায় জীয়াই থাকিব পাৰিব, সেইটো আমি এতিয়া সকলো কনফিডেণ্ট।